Voštane i umatalice za hranu. Voštalice su novi proizvod koji osnovna škola Velika Mlaka nudi kao odličnu zamjenu za dosadašnje načine pakiranja i skladištenja hrane, koji se oslanjaju na korištenje plastičnih folija i vrećica. Voštane umatalice se izrađuju od pamučnog materijala i pravog voska. Voštane umatalice se mogu koristiti za prekrivanje posuda za čuvanje hrane, prekrivanje sendviča i održavanje svježine raznih namirnica. Zbog svojstva materijala od kojeg su izrađene umatalice se mogu koristiti uz pravilno održavanje neograničen broj puta. Također, zahvaljujući vosku koji prirodno posjeduje antibakterijske i antifungalne osobine, umatalice su sigurne za čuvanje hrane. Mi smo učenička zadruga